Kiembote kuhana nekong. Wunu mambu tu bobela munandinga bata ibobele wunu. Lumbu ke wunu nzolelevo kanda lolanda. Kanda dia ukulu. Munandinga bata ibobele wunu. Yeto ma sasula ediambu ditwa banga ma kukanda jeto. Pangizama yai kanali ana ne Kongo ikumbu tubokele lange yai kanali mulomba tuninanga kukanda dia ukulu munanzai mvimba lukisoni kisa yai kanali ana espaço ne espaço Congo A espaço NE espaço Congo com capa KONGO Congo. Isongeleve mambo ibobelange mono mambo matadidi reno do Congo kuna totuka ntindu nga yatigila ntindu nga yadila ntindu nga tuzingila kikulu kieto mavanga meto taelwa kilu mundele wizikutu vambula wizikutu vonda vudi nata kanda zetu kuputu tuele muangani tuele kona ntoto zenkaka kansi kikulu katulozele kioko tuzivutu kimnu muna mapata katutuke eto tufidi kutuka tuizili kuputu lwake kwako diaka tuzigwani mankaka ankaka asili sale kwako ankaka mkona vutukeni nange kupata kwako pe mkona bamba ni tuninanga mkona kumi tuninanga bo ambendi muna makanda meto ya pangize tutuka totuka fumu kimosi totuka fulu kimosi dio idiambu ibobele wunu intinu tutwa sisile pwasila embeni kakota muna makanda meto mbeni wizikutu muangisa dio idiambu ibobele wunu kiembote kokanda dia ukulujene Kongo mulomba ngini nanga lukisoni kisa lukota muna YouTube kalufuta kwenu nzimbuko nalumuna kakavovo vinangi ngunga lododa do nalumuna po mambu ibobange mono mambote lo siejeme songelevo diembote vozo le kutsonigina pe osonika obanika ngindu zaku obanika longi dia obanika longi bo ngindu vo mambo itwa bobo bo mambote menilanga vo kiesi twa mona lenda sonika watu paso le kumbokela número vo mbila kanali yeto 0044 7 40 40 2 2 3 12 2 7 lemvuka 0044 740 40 22 3 27 Pavala Zia Sambwadia Zia Pavala Zole Sambwadia no lemvuka tatu Zole Sambwadia apangizama mbobila nginange ediambu dito bambula apangizeto nanga ku Swiss yazingilange ku Swiss mono kuna utukila vo kuna ituka kakama yakala mbutekemena atumavunda kukeni nanga yani vukemena kulusaloko kakama yakala njeona vo kutusaloko kaweko vo zombo diteko kile yandi nyona vo kuna ikale mono kuna ngini nanga
Kakamo yakala ofwa tama. Yani vo kulusala utuni nange wao. Watu nange umoyo. Yani vo tulusisi de zombo. Katuweko zombo tutekukelo. Kuna ina kaweko vo zombo tutekele dio. Yani vo katulendi dio tome sako de muangana. Kansi katuteki toto koboto sisen toto muna moko ze ambeni edio diambu kadivanga miko kamonoko kakamo yakale ndio edio diambu di kote muntu pangyama Antonio Loretta unna kuna kitsasa pangyama kimbote kyako di kituka komono toyo ne Kongo ngini nanga ku Londres pene kembote kopangyama Antonio Loretta yenketu wako yana okulu yemona kiese tangu mbokelevo landa nga salito banga ikese kyamo papa forme kimbote kyako Nzoluvonda Leonardo Manu Costa Lukombu kimbote kyako mbutama Manu Masivi Ngombu Masivi Maître Jibril Pangyama Kiamsito Mukuna koko dingini nanga Pangyama onketo Mama Manzambi Kweitela dio tamba Yani dio zina diane yani Manzambi kweitela dio tamba Ikumbwa ni yani Mama kimbote kyako Pangyama onketo kala ko Francoso ikumbu Otu ke kunti wao se zina diani se makies. Nzepe museba geni nanga. Kimbote kyako. Jidas kienga ketuya. Koana utu kila kuna pointi noir. Kimbote kieno enokulu kimbote kieno. Emmanuel Nzinga Kosi. Kimbote kieno. Apangizama. Eka idiata eunu. Nzole tete dioko yekatule mwanzi ilevuka yekatule nkanda yekatule mwanzi dioko didiuka diambu ibobele wunu diambu de kanda dengani kadi kotu wako kanda dengani kadi kotu wako enope lufu di kanda Embeni kalukoti siko kakamo yakalabo kemena kuna tuku Kongo kamukalazo wako kamtuka api maso wako kakamo yakale njiona bo kuna tuku Kongo kamukala mazo wako kamutuka api mazo wako kuna totuke eto kamukala mazo wako kamtuka api mazo wako Embeni enzenza kakunsisa mupambu batako kakamo yakala nakakale nzenza munapambu bata kalusisiko ekuma kaluzeko voyani mbeni keni nanga vo kidiambu katwa baba kabanga koeto Didi Masuki kapange etoko mbeni Didi Masuki kapange enoko Mama disengumuka nge uvita uvakutuuta Mama ediambu itoa boba nzeve muna matu mako luaka mama disengumuka yani kuna Houston keni nanga mama disengumuka ku Estados Unidos ndio na ngudi yetu 80 anos keni nanga zao 80 ans mama disengumuka ku Estados Unidos mwana ni oyagalabo sunda ndoluva lutezo pangi kimboteki yako kasi mambi bobele hunu oziule matu voku baku isiko ndao na givula mama disengumuka katete lidioko
kakatwele nkanda ye mwanzi kasasula kagama bo kagama yakala kile kukame mambo yani bo endoki nakadiye mutu munangendu zendoki bo nandiye mutu kanda sedi muangana kanda kadi muangana ngako nadiye mutu nadie mutu kanda di italele ikiadi ezili baki mosi kamuanga nako di italele ikiadi ezi bwanda baki mosi atalabo kidiamu di banga mene baba kanse nate changu didie masuki nate changu yani bambu lange yatu nate changu naka nate didie mbi fiti mona bwene watu lumwa ngene kanda pi difuidi papa forme mkona longi ngini nanga luziule matu ana ne Kongo mwawukululuni nanga Jose Wanduka Tilo Pelo Paps Olanda uziule matu Oncle Zola de Mwintu Tempu kuna Swisi kalangi ngoyo Olanda volongi diamedi mbi ukambi Zina Gode Makulusu Olanda koenu to popela kitwa sola ko Rive Kono pangi uli na ngengeye uziule matu maitwa bome mono Pasha Miliki mwakulu uni nanga Olanda maitwa boba kitwa sola ko Ami Eliano Lolanda maitwa boba Dersu uziule matu Kanda itwa popela Pastor Chimba Olanda Manu Zakaria Dioko Pilula Irmão Godinho Otomalanda Enleki Amoyagala Bona Kanka Nana wina ngelau Gansi elau Kakondi Vakanda Domingo Zupetokele Navuanda Olanda mambo itwa boba Namona bo pobile mambi upandi kilongi Manu Mfula Douglas pobile dimbiko kanda itwa nwanyi ne muno apangizama enjoyo didi masuki kapangi etoko mbeni yandi nate changu yandi atwa muna bo kavambula Rive Kono ye pasha kunanga atuke yandi kakele koko ewa yani kamona avo nzevo ze pembe keni nanga zao kumbambani kavo didi masuki mandefu ya pembe akukame mono ekombo kulu kakuzaila nzevo ze pembe ko Didi Masuki ekombo kulu kakunzaila munzevu ze pembe ko kasi mupaka vozele zaye kombo kieleka okola ndako napaka kukaleka ngiyandi kukanuki nangitsudi Didi Masuki kalunga yole la muteto Didi Masuki zole kota muna kanda dietu engeye kuna musikanda ko yeka ibandi kilongi mbuta mutu akukama bonge ngyombe uni nanga bo kizeki vo kikanda namona vo Didi Makondo yetsaki evu mukivili kubimba wena baba fuluke swamina wena bike sa iyo madidi kasi kukoti munakanda die nganiko wena bambule apangi azola nanga kwao wena koti sekimbendi muta mutu lumbuke nkakase uleka kusika meniko lumbuke nkakase wenda wena leka tata ekuba kukiele
mwini kumwene odiaka ko fulala na kupeka se ubasuke muntamu moni twa kukambe unu tsudi nuka nge mono mono tsudi nuka nge mono kombo kulungini na nge mono mono ngevo didie masuki mandefu ya pembe kombo kuluka kuzaila munzevu ze pembe ko kazi mupaka kombo kulunaka luta kulusala bona libo kimboko lutili bobo kimboko panya mansunda tezo yuvula mama disengumuka kasasula katuma kutetele dioko wadi di masuki tsuki ze pembe enleke enge okonde tsudi zole kota munakalunga seo natumuka kanda dia zombo kadi kotu wako leke bandi kilongi yeka yeto masasula eno lutwa zonza lutoka na babi embeni akote mukanda embeni vonzenza kasiswa mupambu batako naka lukotela kubata vidi kulubonda ekuma lukunsisi kumbazi yenkele myani mumoko rive kono pasha miliki mubani kaluna ngenkele ko nzevo ze pembe okonde tsudi nene kanka mlanda wina Ben Wilma Benson mkuna tetingi nangi dioko kikande diodio die konde nzingu kikande diodio bumbute lege kanwa nako kikande diodio bo ese uteana vene nzimbu kukumbeni bo upondele mwana ovo ngudi ute mwana fueme bo ndio mwana fitu kunteka kinzoli diako kengudi ndiona bo kepangi ndiona bo kese ndiona una lumbu ke unu eno nge pasha miliki epangi yani rive kono lo bakembeni lo kotise kokanda kiza finge yatu eno lo fuluke nzimbu ewa mono ikai lutela salu ito bange mono salu kikanda tusikanda bagi mosi mono penzibu to baba appareil makina ye fotografie po makina ye mbote ye filmage to baba eno to bandi kinzimbu kwa watu ngepanya marive kono ngeto loze mfulu kinzimbu to loze nzimbu ye ngepanya mapasha to mona vo ye panya ko nwane panya lo twigile nzimbu mono yesume makina ye mbote mukana nwali ngina ngabo yesomba computador muna nzimbu zame mono ngine aleki ya wole akala kuna Irlande die kala mvula mosi ya kupanike lusadisu kuna Irlande kalanga yani Firenze ye Antonio Lusevi kwenu akutwikila se livre yesume yo yuma ngene sekuna makina kasi tangu pe yele kuntwala makina zepa zividi baika ewa mono kalukumbona ko bojo pange to saluki botika banga ngale diga tumbani ke moko kakale magi mbote kena bangi saluko ko kana bani ke sango ko saluki ensango mbote ko kanda bino botonda mbongo sikoyo bosomela ngai kamera ya kitoko olie mbongo mwana bo pesa na pembe nemi
bakabula liboto ya biso ne Congo ngana sana besoin ya appareil ya kitoko ya filmage oyo ikosala na wifi mbala moko tobotila nga mboko na suma appareil ya kitoko bino bozala ba Porsche bino bozala ba compagnie bozala ba industrie na bino bokotaka na makambo ya bato na bambuli makanda mangani bambongo bana bokaba lisusu te botinde pa na ngai ngana suma bapareil ba machine parce que mikolozo ya soki nazala soki pandemi oyo eleki selwake koko luni na eno lutwikangi yatu abule yatu ekeke lutwiki yatu avakunteta kesa eno lo linangi nzimbu lina bake mbele lukotise mbeni kukanda Didi Masuki zikututuke eto siri sisa kanda diaku weza kota muna kanda dieto eto nanu tumini ngei nanu tumini engei Didi Masuki oh diambu di kiadi ikenda apangizama monope kalukundonda nwako nana lunyangi zibu zeno lubondi sangi yatu lutumangi yatu batolole yatu monope nwape kalukundonda nwako bolo londe nwame mono kalulonda logo voka luzoli kungwa diaga go londonde londe nwame mono nalulonda lwa enwame mono giboba diaga go kasi voka lulonda logo mavanga meno mambi mono kilunda moko se kambe kanda zina gore makulusu mulanda wina ami Eliano kiamsito kyo isalu ibanga nge mono mavanga meno mambi momakulu mambi lubanga nge mono na maluaka muna matu makiala kubila kokola ikambe kanda kilunda moko kuma eto esibata nanga bwana ne Congo vuvu kieto ko eno tomona bueno bagimosi luni nanga mukulu tubani ka luni nangi kiesi Manu Costa Lukombo kawako mbutamba kuna Canada panyenketo utukaye Leonardo Nzolubonda Mama Maria kuna France Strasbourg kelinange kizeko bo ku Strasbourg kelinange panya munketo inanga bo yani ngudiani musivili sediani nzombo kuna Pointe Noire kelinange mama bange ngolo longo ngabindinga bata Didi Masuki mono kutu kinema mengi kuma kukamba kasi ndio pango yagala yandu bene mvutu nzevo mvutu ka bene yoyo mvutu yifana kwa nini nanga mono kipopa diaga mankakako kuma kizole moko kizole ko bolo mbake mbi c'est-à-dire bon ça wana makambu sankara na ye de konta ona kombo Didi Masuki alobi landa ngala sepeli nango ngana ye koloba boye dérivé Pacha Mili kaza camarade na o ya depuis longtemps kozwa nga rigueur soki boloba kite tolunga to ya koloba te na ye ko kote la Pacha Mili kite na ye koloba kaka na ye ko pesa avertissement ezala mbala ya suka Didi Masuki na yoka yo obimisala munoko na okomba Pacha obanda koloba babilobela yo lobi ba bêtise mono kitu kote la mutu ko kana yo to ajipoto ko beta na makofi kana ya mitonwana mono kinwana nzingu ko likolo 300 € manqué vie oh non Didier il est quitté oh na biso bana membre ya Pacha baza ya kosepela te heureusement Pacha azo calmer ka chebotika to ebeneza ngaka boye mais ba manquement wana tenir c'est trop
trop dur. À la longue, atteint la vidéo, et vous allez bien dans âge na yo masuki obengi pena Pacha Mili qui vient nga vilimbisa ngai. En tout cas, batinda kinde ngai. Loba vérité. Pourquoi omoni o ezali bosolo na poto. Loba pena vérité batinda kinga. Tozo nga pa ya vient na biso rive. Rive obeti ndule na yo, ospike mwanzu. Mais Pacha zo déclaré que probablement comme nous sommes kita matin moko bimisi wana ba maloba na nzembo na yo yenda bandaki yango. Est-ce que luki no problème? Bon. Et maman kata bobe momo et maman ki vidi mon funuko. Obima na boye, ozonga na boye. Yo za ba le passé te. Et maman ambu. Yo momo na kini na tala na loba te. Non. Didi Masuki na zongeli yo obeti mabe. Non? Na respo bande ko pesa yo na mincho yo osoli mabe. Yo kanti nini siko nengo fingi bongo odwi nini obosa ke Pacha na ba petit na ye odwi nini avis de public odwi nini ozalaka na vie na nga zoro mabiala via beta 10 ans lobisa osute pona ba comportement na yo ozalaka na ba camarade osala ba je ba cash o lobby a o memikuna o lobby a o memikuna ba kipaka o soute na mbogo ni na Paris ni à l'extérieur ni à l'intérieur nzamba sungiyo oju mwasi na Lyon mère na biso super Anita Lelo balingaki mingi Didi Masuki na yo loba ezala mbala ya suka oya ko tenir ba parole na yo lobi pona Pacha Miliki. Bon. Ngam na yo loba. Pona ngai koki nango. Ngai pe na ngina bakisa boye ezo nzibulu to loza alo lozi diaka ko. Ngai toyone Kongo na bandi ko suba kolanda ngai na musala na salaka technologie ezali ko avancer na zali vraiment na posa ya appareil ya kitoko appareil oyo filmaka comme ipe ekokanga photo et appareil yango ezala na possibilité ya ko connecter na wifi ou wifi directement partout bozali bino bato mbongo soki bokoki kopesa biso maboko ekosala esengo boba na ko sponsoriser biso ekosala bien comme ipe soki bozo kopesa ba aide na bakisa ba équipement ekosala ngai esengo nazala ba équipement na so bakanga moko bokotala yango micro na ngai yango oyo micro na ngai mususu api yango bolimisa ngai ndenge momoni yango oyo ordinateur na nga na utilisaka yango oyo mikolo na so na komi na mwa 1000 euros ngai moko na sangisi mpona somba appareil mususu ordinateur mususu ya kitoko ya Mac eza kaka mpona baconfinement tozobima te tout ça mais na sali déjà choix mais soki bopesi nga maboko ekosala ngai esengo baekipa na ngai ya avancé mais nazobunda na peza na kamera ya kitoko nasengi na mokili mobima bosponsorize biso tozali na 0044 740 40 22 3 27 wana ezali numero ya canal na biso ana ne Congo soki bobengi biso pe tokoyamba na numero wana comme ça bosunga biso bosponsorize biso na ba équipement tozana ngo besoin tozobunda na soki kola sungi panimi eleki bokomona biso partout tokokoma mwakolo luni nanga lwaka ba kombo wana lobaka bokomona na bana ko filmer bango ba kombo byoka mingi Leonardo Nzolo Vonda mona lokumona Manu George Sandi mona lokumona Mama Manzambi Kweitela Diotamba mona lokumona Manu Masivi
yani kuti muna YouTube mona luku mona kukeni nange yani Pastor Chimba ndiko nangai Godinho irmão Don Rodrigues Mama Mimi Chemindele Mama Tafika Mama irmão Pastor Lindanda ndeko na biso Martins Kudimana bango nyonso bokomona bango ndeko na ngai Simon Bongo bango tu bokomona bango na interview Sisi Selenge bango nyonso wana bana bazombo João Luzayadio bango tu bokomona bango bana nyonso ya ba Adombe Ngani anazombo akulu mona likuwa mona parce que tokena mutu moko ba interview ba Ndonda Puma Noir bana nyonso ya bazombo bokomona bango à travers programme na biso ba oyo ba yeba kite tubona kusala bango interview moko na biki boko kamwa bo sponsoriser biso quand c'est diambu di pange to Didi Masuki pang nana unange nzevu ze pembe gwa ikamba voku biga tsumbu bo sponsoriser kanali oyo ana ne Kongo Didi Masuki nana unange nzevu ze pembe watu walaka ukuna lakila kuna kanda diaku voku zole kuzo nzevu ze pembe ze zenguka na lakila kuna kanda diaku kombo kulu kakunzaila munzevu ze pembe ko kansi tsudika nukanga munapaka kukalekanga kukunzaile yandi kombo kulu edina vo ediadi longi kwani tokubani kafetokele Domingos imbene longie kiamisito endio lege imbene longi voka zole ke vozo nzevu ze pembe ze zenguka kalonda nwani peti bona kanka na sugiawa kanda dia hukulire Kongo loto masala Didi Masuki enzevu ze pembe ze zenguka oto masala ciao